Koliko ste se puta zapitali da li vam je vaše zdravlje na prvom mestu? Ukoliko niste, na pravom ste mestu u pravo vreme i naravno pratite nas putem vaše omiljene televizije Art i putem portala veteranpress.rs. U prethodnim epizodama govorili smo o raznim problemima sa kojima se vi susrećete i sa mnom je tada bila doktorica Biljana Gligorov-Stevanović i kao što ste već navikli i imat ćete tu čast i zadovoljstvo da pratite našu doktoricu do kraja ovog serijala. Danas govorimo o koronarnim bolestima. Šta su koronarne bolesti? Evo sad, nekako je aktualna ova korona. Da li je to nekako usko povezano sa tim ili je pak to neka druga vrsta bolesti? Druga vrsta bolesti, kao što ste rekli. Korona je jedna masovna zarazna bolest koja je zapravo izazivala jednu epidemiju tačnije pandemiju na svetskom nivou. Inače je virusnog porekla i nema nikakvih kontakata sa koronarnom bolešću. Koronarne bolesti zapravo predstavljaju grupu oboljenja koje su usko povezane sa poremećenom cirkulacijom kroz koronarne arterije, odnosno arterije koje služe za ishranu srčanog mišića. Postoji desna i leva koronarna arterija, one izlaze iz najvećeg krvnog suda u telu čoveka, odnosno iz aorte. Leva koronarna arterija odmah nakon izlaska iz aorte na 2 cm od izlaska iz nje se deli na prednju silaznu granu i cirkumferentnu granu i postoji desna koronarna arterija. Ove dve koronarne arterije zapravo služe za ishranu srčanog mišića i kao posledica poremećaja na nivou tih krvnih sudova koji ishranjuju srčani mišić zapravo imamo pojavu bolesti koje ubrajamo u grupu koronarnih bolesti, a to su angina pectoris, infarkt miokarda, zatim iznenadna srčana smrt, srčana insuficijencija, zatim poremećaj srčanog ritma i druge različite bolesti. I samo da pozovem sve vas da možete da nam se javite putem naše Facebook stranice Zdravlje na prvom mestu i samim tim učestvujete u emisiji Zdravlje na prvom mestu. I evo, upravo mi iz režije javljaju da imamo nekoga na telefonskoj liniji. Poštovanje, dobrodošli u emisiju Zdravlje na prvom mestu. Dobar dan. Izvolite, predstavite se i izvolite. Ovde Milena Mirković, zovem iz Kruševca. Poštovanje. Interesuje me da pitam doktorku Biljanu, imam problema sa srcem. U kom smislu? Zamaram se, imam gušenje u grudi, pijem od lekova Prinorm, pijem Primekard i Kopril Plus. Dobro. Recite mi, je li taj bol, odnosno to gušenje ide kakav je taj bol, šta tačnije osjećate, da li to ide u vidu proboda, stezanje, kako vas to guši, kako vas to boli? Imam osjećaj kao stezanje u grudi, ali ne stalno, nego kad negde tako se penjem, mislimo za stepenice ili kad nešto dublje radim, onda se zamaram i nemam vazduh. Nemate vazduha. Vazduh nemam. Tako je. Mislim da je u pitanju bolest o kojoj sada treba da pričamo. To je angina pectoris. Znači tu morate da se javite lekaru. Da li već koristite nešto od nekih lekova tipa vazodilatatora kao što su nitroglicerin? Da li vam je već lekar... Ne, ništa mi to nisu dali, ne. Dobro, onda bi trebalo da odete na jednu kontrolu kod lekara gde biste uradili EKG, jednu kompletnu krvnu sliku, znači laboratorijske analize i da odete ponovo kod svog kardiologa, odnosno interniste koji vas vodi i da mu saopštite šta se zapravo dešava, kako bi on jednim testom opterećenja isključio ili potvrdio možda postojanje angine pectoris, jedne od koronarnih bolesti. Dobro, hvala vam puno na savetu, to ću da uradim, a sad... Recite. Izvolite. Recite ako ste još nešto želeli. Mislim, ali meni i desna ruka, sad ne desna, leva ruka mi trni i prsti mi se dole, Tako je, to može da se desi da taj anginozni bol i inače ima tu karakteristiku da može da se širi i ka vratu i ka levoj ruci, tako da
veoma je bitno da što pre odete kod svog izabranog lekara kako bi isključili ili potvrdili da li postoji angina pectoris. Ako postoji, onda će vam verovatno dati da terapiju koju ćete uzimati onda kada imate tegobe, odnosno imate smetnje u smislu tog zamaranja, odnosno tog bola u grudima. Tako da, sad je vreme korone, ali morate da se snađete da nekako prođete kao hitan slučaj, odnosno da vas prime, jer koronarne bolesti jesu hitna stanja u medicini, tako da naglasite to lekarima na trijaži, odnosno na onom prijemu. Hvala vam puno, doktorka, na savetu. Pa se čujemo opet, da bude da nešto važi. Ako vas muči nešto, tu sam, naravno, prijatno, svako dobro. Prijatno, svako dobro. Hvala. Evo, čuli smo koji problem zapravo muči gospođu. Da li je taj problem koji ona ima da joj trne leva ruka ili desna, kako je ona rekla na početku, zapravo manifestuje da tu možda postoje koronarna bolest? Tako je. Žena je upravo navela te simptome za samu koronarnu bolest, odnosno tačnije za anginu pectoris. Angina pectoris je jedna hronična bolest koja se u 95% javlja, u 95% slučajeva javlja kao posledica ateroskleroze. Ateroskleroza je jedan proces u organizmu koji zapravo počinje od samog rođenja, odnosno maltene u detinjstvu od samog rođenja, gde se zapravo masne naslage nagomilavaju u zidovima svih krvnih sudova, pa i u koronarnim krvnim sudovima. Samim tim, dugotrajnim nagomilavanjem tih masnih naslaga dolazi do suženja lumena samog koronarnog krvnog suda, samim tim protok kroz koronarni krvni sud je smanjen, a samim tim i dotok kiseonika i hranjivih materija za kardiomiocite, odnosno srčani mišić, je smanjena i samim tim dolazi do pojave simptomatologije ove angine pectoris, odnosno tih karakterističnih bolova u grudima u smislu stezanja ili pritiska u grudima. Obično je taj bol lokalizovan iza grudne kosti, znači iza sternuma, i obično se javlja u vidu pritiska, stezanja. Pacijent ima utisak da je uplašen, naravno ima strah od smrti jer ima osjećaj nedostatka vazduha. Znači, obično može da krene i bol prema ruci ili prema levoj ili desnoj ruci. Tako je za anginu pectoris, ali mogu da se javi neki nespecifični bolovi u tipu bol prema epigastrijumu, znači, odnosno bol u predelu želuca ili bol koji ide prema vratu, bol koji se širi između lopatice ili pak ide bol po tipu pleuralnog bola u vidu proboda. To su takozvani atipični anginozni bolovi koji se javljaju obično kod pacijenata koji su stariji od 75 godina, kod pacijenata koji boluju od dijabetes mellitusa ili pak pacijenata koji su dementni. Znači to su rizične grupe, jel? Tako je. Inače, počeli smo da pričamo o aterosklerozi, o jednoj bolesti koja zapravo je progredirajuća, nemoguće je zaustaviti i veoma je bitno naglasiti da pored tih masnih naslaga koje se talože na zidovima krvnih sudova, pored masnoća tu se ugrađuje i fibrozno tkivo, pa imamo i nagomilavanje kalcijumovih soli, tako da u zavisnosti od toga šta dominira u aterosklerotičnom plaku, da li ima više masnog tkiva ili više fibroznog tkiva, razlikujemo stabilni i nestabilni plak. Šta to znači? Stabilni plak ima više u sebi ima više fibroznog tkiva, a manje masnog tkiva, što znači da je malo manje sklon, odnosno teže puca, za razliku od onog nestabilnog koji više u sebi ima masnog tkiva i skloni rupturama, odnosno pucanjima, a samim tim, kada se desi ruptura samog aterosklerotičnog plaka, tu dolaze, naravno, medijatori zapaljenja prizivaju trombocite, trombociti se nagomilavaju, dolazi do formiranja tromba i onda dolazi do potpunog
znači ili začepljenje krvnog suda u velikom stepenu ili do potpunog začepljenja koronarnog krvnog suda, tako da prvi znak koronarne bolesti može da bude ili infarkt miokarda ili iznenadna srčana smrt. Da li su posledice ove bolesti očigledne, da li su opasne po život? Jeste, katastrofalne su posledice, tako da ne smemo čekati. Znači, u svakom slučaju ne smemo čekati i ne smemo ništa prepuštati slučaju. Odnosno, kada se javi bol u grudima, neophodno je da se odmah javimo lekaru. Počeli smo malo pre da pričamo o uzrocima samih koronarnih bolesti. Navela sam aterosklerozu kao najčešći od uzroka, odnosno 95% slučajeva anginoznog bola izazivaju te aterosklerotične promene na krvnim sudovima. Međutim, same anomalije koronarnih krvnih sudova mogu da budu uzrok ovog anginoznog bola. Postoji jedna anomalija koja se zove, anomalija koronarnih krvnih sudova koja se zove muscular bridge, odnosno to mišićno premošćavanje gde koronarni krvni sud jednim delom ulazi u srčani mišić, tako da je onda u problemu sam koronarni sud ne može da ishrani jedan deo srčanog mišića u potpunosti prilikom same kontrakcije srčanog mišića. Jer tu sami koronarni krvni sudovi normalno idu po površini srca, znači na samoj površini. Kod muscular bridge jedan deo krvnog suda koronarnog ulazi u srčani mišić, tako da prilikom kontrakcije srčanog mišića, deo tog srčanog mišića gde je koronarni krvni sud zašao dublje u srčani mišić, ostavlja taj deo srčanog mišića bez ishrane, a samim tim dolazi do prekida cirkulacije, odnosno do trpljenja samog srčanog mišića za kiseonikom i hranjivim arterijama. Takođe, pored anomalija koronarnih krvnih sudova, tu postoji različiti drugi uzroci kao što su hipertrofija intime, odnosno unutrašnjeg sloja zida koronarnog krvnog suda, zatim vaskulitisi, različite disekcije, odnosno pucanja koronarnih, odnosno razdvajanje samih koronarnih krvnih sudova, bilo da to bude spontano ili kao posledica vaskulitisa, odnosno zapaljenja samih koronarnih krvnih sudova, ili pa kao posledica traume. Zatim kod transplantacije srca, onda kod tumorskih masa, odnosno kompresije tumorskih masa na sam koronarni krvni sud, ili pak začepljenje koronarnog krvnog suda embolusima tih metastatskih promena, znači sam tumor je na nekakvom drugom primarnom mestu, znači druge primarne lokalizacije, ali tokom metastaziranja, odnosno širenja, može da dođe do prolaska metastatskog, odnosno tog tumorskog tkiva koje metastazira do koronarnog krvnog suda i onda ga to začepi. Takođe, venska tromboza, dubokih vena, pa otkidanje samih trombova iz vena, dubokih vena, dolaskom u desno srce može da izazove odlazak samog tromboembolusa do pluća, do mozga, znači sve to može da dođe u obzir, tako da krvni sudovi su čudo, verujte. I evo, pre nego odemo na kratku muzičku pauzu, stalno se spominje neki zlatni sat. Šta predstavlja zlatni sat u medicini? Zlatni sat predstavlja što pre reagovanje. Znači, to je konkretno za ovaj vid bolesti jako bitan. Iz razloga što se pre pacijent javi lekaru nakon osjećaja bola u grudima, pre mu se može pomoći, jer kardiomiociti su jako osetljivi na nedostatak kiseonika. Isto kao i same moždane ćelije. Ne mogu dugo da žive bez nedostatka kiseonika i hranjivih materija, tako da vrlo brzo nakon prestanka dotoka kiseonika i hranjivih materija kardiomiociti izumiru, odnosno dolazi do infarkta miokarda. Što je začepljenje na većem nivou, znači ako je na početku koronarne arterije
veći će deo miokarda biti zauzet infarktom. Odnosno, ako je negde tromboembolus ili tromb na sitnijem, znači na kraju negde koronarno-krvnog suda, onda će oštećenje biti manje. Ali u svakom slučaju, kada dođe do oštećenja samog koronarno-krvnog suda, odnosno do začepljenja, i kad se već pojavi oštećenje kardiomiocita, to je ireverzibilno, odnosno kardiomiociti nemaju sposobnost regeneracije, već se taj deo srčanog mišića koji izumre, odnosno odumre, zapravo biva zamenjen fibroznim tkivom koje zapravo nema mogućnost kontrakcije, a samim tim se gubi kontraktibilna sposobnost tog dela srca. Odnosno, taj deo srca postaje akontraktilan. Idemo na kratku pauzu. Dragi gledalci, čuli ste jedan deo o koronarnoj bolesti. Sada uživajte uz muzičku numeru, a mi se vidimo uskoro. Hvala vama. I evo nastavljamo dalje, sa mnom i dalje u studiju doktorica Biljana Gligorov-Stevanović i kao što sam rekao na početku emisije, danas govorimo o koronarnim bolestima. Kako se leče koronarne bolesti? Koronarne bolesti se leče u zavisnosti od uzroka. Znači, šta izaziva koronarnu bolest, to će da odredi i terapiju. Naravno, rekla sam da u 90% slučajeva, 95% slučajeva ateroskleroza zapravo izaziva koronarnu bolest, ali sam navela i one druge uzroke. Znači, u zavisnosti od toga da li je kongenitalna anomalija u pitanju ili ateroskleroza, zavisit će da li će to hiruška intervencija da bude u pitanju ili će da bude u pitanju samo medikamentozna terapija. Znači, to ćemo tek da vidimo nakon dijagnostičkih procedura koje koristimo za dokazivanje ovih koronarnih bolesti. I evo, iz režije mi javljaju da imamo još jedno telefonsko uključenje. Poštovanje, dobrodošli u emisiju Zdravlje na prvom mestu, izvolite, predstavite se. Bolje vas našli. Hvala vama što vodite emisiju sa takvim sadržajem. Hvala doktorici Gligorov. Slušam je, zaista je gospođa koja se trudi da teme iz medicine pojasni nama, običnim ljudima, i hvala u ime svih ljudi koji imaju zdravstvenih problema. Puno uspeha vam želim u radu, ali razlog mog poziva je da pitam sledeće. Doktorica će se verovatno složiti da je jedan od okidača za koronarne bolesti, kao i za sve druge bolesti, stres. Moje pitanje doktorici je kako se u ovom ludom vremenu boriti protiv stresa. Drugo pitanje je kako se boriti sa asistolnim aritmijama. Da li je dovoljna terapija, recimo samo bisoprolol od 5 mg i sedativ, ili treba dopuna terapije? Inače nisam rekla odakle sam, ja sam iz Prokuplja, zovem se Marija. Zahvaljujem vama i doktorici za vreme koje ste odvojili da me pustite u emisiju. Hvala vama što ste javili. Hvala vama što postojite. Hvala najlepše prvo gledateljki, odnosno slušateljki koja nam se javila. I evo, kao odgovor dobijete odmah, stres je jedna od neizbežnih pošasti današnjice, odnosno to je prvenstveno nešto sa čim se sada konkretno susrećemo baš u samom ovom epicentru dešavanja pandemije COVID-19 virusa. Znači, to je sam strah od toga da ne budemo zaraženi, izaziva sistemske probleme. Stres je naravno jedan od najvećih okidača svih bolesti. Znači, najžešći čovekov neprijatelj je stres. Takođe je veoma bitno istaći da je prvenstveno štitna žlezda i prvenstveno srce to što stres napada. Znači, prvo što će odreagovati kao posledica jake neke stresne emocije je zapravo srce i štitna žlezda. Odnosno, povećat će se pritisak
i štitna žlezda se zove i zato štitna, zato što prva reaguje odnosno svojim hormonima reaguje tako što štiti organizam od stresa. Pitali ste me da li je nekako moguće isključiti stres. Naravno da nije moguće, odnosno ne postoji nikakvo dugme u organizmu koje možemo pritisnuti i reći gotovo, neću se nervirati. Mi možemo sami sebi reći neću da se nerviram, ali prosto neću da strahujem, neću da se nerviram, ali to je prosto u čovekovoj... Organizam reaguje. Tako je, u čovekovoj svesti duboko je usađen stres kao usko povezana emocija sa strahom. Razumete? Strah idu... Da, apsolutno. Da, na strah čovek reaguje stresno, razumete? Tako da sada zbog COVID-a navodim prostu jedan od primjera, da. Tako je, prost primjer gde je čovek uplašen prosto za svoj život. Tako da stres je nemoguće isključiti, ali možemo samo jakom voljom i nekakvim psihoterapijama otići prosto kod psihologa koji će nam, ukoliko ne možemo sami, naravno da se izborimo sa tim stresom, pomoći individualnim psihoterapijama kako da prevaziđemo neke od problema koji nas dovode u te stresne situacije. Drugo pitanje koje ste mi postavili je vezano za poremećaje ritme. Tako je. To su poremećaji srčanog ritma koji se najčešće javljaju kao posledica baš koronarnih bolesti. Sistem za sprovođenje impulsa kod srca ima svoj automatizam rada. Znači tu postoji ESA čvor, HISov snop, AVE čvor, da sad tu ne dužim o čemu se radi, i sam poremećaj cirkulacije u samim koronarnim krvnim sudovima može da se desi na onom mestu gde se nalazi okidač za prenošenje impulsa i da samim tim odumre taj deo srčanog mišića, odnosno otrpi taj deo srčanog mišića gde se nalazi sprovodni sistem za srce. Apsolutno da se razumem. Tako da, neophodno je da posetite kardiologa kako bi, po mom mišljenju, pošto imate te probleme sa poremećajem ritma, uključio neki antiaritmik. Znači, to morate u konsultaciji... Ja imam beta blokator. Da, ali ja mislim da ako i dalje osjećate probode, odnosno dalje osjećate, imate osjećaj lupanja srca, odnosno preskakanje u grudima, kako to pacijenti vole da kažu, da odete kod lekara i da mu saopštite to, kod vašeg izabranog lekara i da mu saopštite to da zapravo ta terapija, imate utisak da ne pokriva vaše potrebe dovoljno za... Da, doktorka, to vam je osjećaj kao da ste trčali, kad se ili obradujete ili iznervirate. Tako je. Moja preporuka je da se što pre javite lekaru, jer, znate kako, što pre otklonimo uzrok, manje su posljedice... Bolje sprečiti nego lečiti. Tako je, što pre otklonimo uzrok... Divni ste, hvala vam puno. Samo ću vas zamoliti da mi kažete vašu lokaciju, ja vas zovem iz Prokuplja. Dobro. Voljela bih da vas vidim negde u privatnoj praksi i da se eventualno javim vama. Jer vrlo su retki, moram vam reći, ljudi dobre volje sa lekarskom diplomom pored vas. Želim vam puno sreće u daljem radu. Hvala vam najlepše, ja sam u Donjoj Vrežini. Evo, ostavit ćete u našoj režiji broj telefona, pa ćemo vas naravno kontaktirati i daćemo vam našu adresu, tako da budite bez brige. Hvala puno, srećan dalje rad, hvala puno i svako dobro vama i ekipi koja vas prati. Hvala puno. Hvala. Prijatno. Evo, čuli smo, stres je možda... jedan od glavnih okidača za pojavu koronarnih bolesti, tako je. Apsolutno, i to je, stres je neizbežno stanje, stanje koje nas non stop okružuje. Tako je. Evo samo da vidim, da proverim da li imamo još nekoga na telefonskoj liniji. Nemamo još uvek. Kako komentarišete ovo što vas je pitala gospođa sve? Postavila je jako tačno pitanje. Jeste. Ona je konkretno objasnila da prosto
Stres je njen okidač za pojavu koronarne bolesti koja je dovela do poremećaja ritma. Kao što sam navela, u koronarne bolesti se, pored angine pectoris, infarkta miokarda, iznenadne srčane smrti javljaju i srčana insuficijencija kao i poremećaji sprovođenja. Evo, ja sam joj objasnila da deo srčanog mišića koji biva isključen iz cirkulacije može da bude baš taj deo koji zahvata taj sprovodni sistem srca. I onda kao posledica toga javljaju se različiti poremećaji ritma, da li su to komorski, predkomorski. Imaćemo posebnu temu o poremećajima srčanog ritma, tako da, eto, to će biti jedna od gledateljka, već slušateljka, kako god, da li nas prati preko YouTube-a ili preko već čega, art televizije, ne znam, ali prosto mi je dala jednu sugestiju šta treba naredno izneti našim gledalcima, odnosno slušalcima i preneti im naravno znanje kako da prosto odreaguju ako imaju preskoke u grudima. Znači ako imaju osjećaj, ona je konkretno navela da ima osjećaj lupanja srca kao da je trenirala ili šta ja znam, vozila bicikl, odnosno bila fizički aktivna. Nekako sličan utisak nakon 2 telefonska uključenja da smo sve rekli što je vezano za ovu bolest. Pa i nismo sve rekli. Šta biste vi dodali? Dodala bih mnogo šta, eto. Dodala bih to da počeli smo već da pričamo o toj angini pectoris, pa su nas gledalci, odnosno slušalci, prekinuli. Dodala bih to da angina pectoris, nju delimo na stabilnu, nestabilnu i Prinzmetalovu anginu. Stabilna angina pectoris je zapravo stanje kod koga osjećamo bol iza grudne kosti, znači to je znači zapravo posledica koronarnih bolesti, odnosno posledica poremećaja koronarne cirkulacije koja se javlja najčešće kao posledica ateroskleroze i manifestuje se bolom iza grudne kosti koji traje obično 5 do 10 minuta i javlja se prilikom napora, isključivo na napor i isključivo u stresnim situacijama. Drugi vid, odnosno druga vrsta angine pectoris je nestabilna angina pectoris. Ona se javlja, može da se javi u miru, znači nije uzrokovana niti fizičkim naporom, niti stresom, niti uzimanjem mobilnog obroka, niti hladnoćom. Znači, ona može da se desi bilo kada, u bilo koje doba dana, znači u miru, tako da nema pravila kada se javlja i traje obično duže od 10 minuta. Teže prolazi na terapiju, znači obično se kod pacijenata sa anginom pectoris daju vazodilatatori, recimo nitroglicerin koji pacijent stavlja pod jezik ili sprej koji ima jako brže dejstvo. Nitroglicerin zapravo u spreju koji brže deluje nego tableta koja se otapa ispod jezika. Tako da ona teže prolazi na nitroglicerin i zahteva nešto duži monitoring, odnosno zahteva hospitalizaciju i praćenje pacijenta. Jer je nepredvidljivog karaktera, znači ne znamo kada će se javiti i ne znamo da li će to prerasti u infarkt miokarda, odnosno iznenadnu srčanu smrt. Treći tip angine pectoris je vazospastična ili Prinzmetalova angina pectoris. Ona se javlja nezavisno, slična je ovom drugom tipu jer se javlja i u miru, javlja se i u toku sna i javlja se kao posledica spazma koronarnih krvnih sudova. Zato se i zove vazospastična. Inače je karakteristično i to što se javlja u ciklusima, znači ima tačno određeni period javljanja, može da se javi i noću prilikom spavanja što je karakteristično, ali najčešće budi pacijenta bol rano ujutru. Kakav je taj bol? Jel zna nekada bude jak ili može biti i slabiji? Pa tako je, bol u grudima može da bude različit u smislu
doživljaj pacijenta što se tiče bola može da bude drugačiji. Znači, jedan pacijent u odnosu na nekog drugog čoveka, odnosno drugog pacijenta, zapravo ima drugačiji prag osjećaja bola. Tu možemo samo individualno da govorimo o intenzitetu bola. Ali, anginozni bolovi su obično u vidu proboda. Obično su jaki, obično su nagli, ili u vidu proboda, ili obično su tu u vidu stezanja, pritiskanja, ali mogu da budu i nespecifični kao što je probod u vidu pleuralnog bola, pa nas to zavara da je to zapravo bol koji potiče iz pluća, odnosno kao posljedica nekog plućnog oboljenja, odnosno pleuralnog karaktera. U ovom slučaju, recimo, pleuralna adhezija mogu da izazovu takav vid bola. Takođe, ili pleuritisisi, ili pak bol u epigastrijumu može da nas zavara da je to u stvari anginozni bol koji se propagira tu u predalu želuca. Znači, bol ide prema stomaku, ali nikad se ne spušta ispod pupka. Takođe, karakteristični bol je bol kada ide prema vratu, širi se prema oba dve ruke i prema između plećke. Jer obično anginozni bol tu stoji iza grudne kosti i obično u vidu pritiska i stezanja i nekada može da ide prema desnoj ruci ili prema levoj lopatici, što je već signal da je stepen začepljenja koronernih krvnih sudova veći, odnosno da preti pacijentu pojava infarkta miokarda, odnosno iznenadne srčane smrti. Prema stepenu začepljenja samih koronernih krvnih sudova delimo na blaži stepen začepljenja, znači 30%, odnosno začepljenja predstavlja neki vid lakšeg začepljenja i tu se bolovi javljaju obično pri naporu, jer u naporu su potrebe kardiomiocita, odnosno srčanog mišića za tim, za kiseonikom i za hranjivim materijama veće nego u mirovanju. Teži stepen začepljenja predstavlja zakrčenje, odnosno začepljenje krvnih sudova od 50 do 70%, dok je začepljenje krvnih sudova, koronernih krvnih sudova preko 70% zapravo teži oblik začepljenja. On zahteva hospitalizaciju i samim tim lečenje nekim drugim pristupom. Znači, ako je začepljenje nižeg stepena, znači 30 do 50%, onda lečenje započinjemo beta blokatorima, lekovima koji će smanjiti potrošnju kardiomiocita za kiseonikom. Evo, gospođa je malo pre spomenula beta blokatore. Beta blokatore koji su uvedeni kao prva linija kod ove vrste bolesti, ali pošto ona ima udružene poremećaje ritma, neophodno je da se javi lekaru kako bi odredio neki antiaritmik, odnosno kako bi uveo srčani ritam u normalu. Tako da je još vama bitno istaći i to da, pored beta blokatora, kao jedan vid rasterećenja srčanog mišića za povećanom potrošnjom, tu imamo i nitrate, kao što je nitroglicerin, i imamo i vazodilatatore. Takođe, karakteristično je to što se u terapiji koriste još i antitrombocitni lekovi kao što su aspirin, Plavix, klopidogrel, odnosno lekovi koji sprečavaju nagomilavanje trombocita na mestima već postojećih aterosklerotičnih ploča. To je jedan vid prevencije, znači za iznenadnu srčanu smrt, znači za infarkt i za iznenadnu srčanu smrt, ali ako već postoji tromb, ako smo već koronarografijom utvrdili da postoji tromb i da on taj već suženi lumen krvnog suda dodatno zatvara, odnosno pravi dodatno smanjenje protoka kroz koronarnu arteriju, onda idemo na invazivnije metode. To su plasiranje stenta, odnosno balon dilatacija ili bypass. Znači, to su ove invazivnije metode. Inače,
Za sve to nam je neophodno dijagnoza, znači pravilno utvrđivanje dijagnoze, odnosno šta je tu bitno. Bitno je uraditi EKG, bitno je uraditi pored toga i ergo test kod pacijenata na sumnju za aterosklerozu, za koronarnu bolest, odnosno anginu pectoris, neophodno je uraditi test opterećenja, odnosno ergo test, treadmillom ili ergo biciklom, gde ćemo opterećivati pacijenta do submaksimalne frekvence, srčane frekvence, do dostizanja submaksimalne srčane frekvence, kako bismo videli da li zapravo pacijent ima tegobe, odnosno da li zapravo srce trpi za nedostatkom kiseonika i hranjivim materijama kod suženja krvnih sudova. Takođe, koronarografija, da li će to biti klasična koronarografija ili MSCT, koronarografija zavisit će od, naravno, lekara, od procene lekara kliničara, koji će zapravo reći da li je bolje uraditi koronarografiju klasičnim putem ili putem MSCT-a, u zavisnosti od toga šta je to pacijentu neophodno. Evo za sam kraj, šta je sa ishranom? Da li osobe koje imaju koronarnu bolest treba da obrate pažnju na to šta jedu? Naravno da treba da vode računa o tome šta jedu, jer je veoma bitno korigovati ishranu i zapravo otkloniti sve one faktore rizika na koje možemo da delujemo. Šta je bitno? Genetiku ne možemo promeniti, ali možemo promeniti pušenje, možemo promeniti alkoholizam. Znači, ne moramo pušiti, ne moramo da unosimo masnu hranu, znači možemo sami sebi pomoći tako što ćemo zapravo smanjiti svoju telesnu težinu. Ako je telesna težina veća od 30% od predviđene, u zavisnosti od body mass indeksa, onda predlažemo određene dijete. Ukoliko pacijent boluje od dijabetes mellitusa, neophodno je da redovno kontroliše svoju šećernu bolest, odnosno da redovno kontroliše svoj nivo šećera u krvi, kako bi regulacijom nivoa šećera u krvi malte ne smanjio rizik od pojave koronarnih bolesti, jer smo u nekoj od prethodnih emisija već naveli da kod dijabetes mellitusa zapravo prvi stradaju krvni sudovi. Šta je još bitno? Bitno je da vodi računa o tome šta unosi u svoj organizam, jer lipidni status je najveći neprijatelj ateroskleroze, znači povećane masnoće u krvi. Da li je to hiperlipidemija, tipa gde je povećan samo holesterol ili ukupni holesterol ili onaj loš holesterol ili su trigliceridi. Neophodno je da pacijent koriguje svoju ishranu tako što će u ishranu unositi što manje namirnica masnog životinjskog porekla, recimo svinjsko meso će zameniti piletinom, ćuretinom ili ribom, odnosno nemasnom hranom, manje masnim mesom. Lepo ste počeli, svinjsko mesto. Svinjsko. Svinjetinu će prebaciti na drugo mesto. Lapsus, naravno, ali svinjsko meso je, pripada grupi masnih crvenih mesa, tako da piletina je jedan vid belog mesa koji je poželjnije za unos proteina životinjskog porekla od svinjskog mesa, ali naravno ne treba sada izbegavati sve i biti pod staklenim zvonom, ali kada nam već lekar saopšti da bolujemo od koronarne bolesti, odnosno da imamo začepljenje na nivou samih koronarnih krvnih sudova, ako je to utvrdio angiografijom, ako je to znači preko inguinalne arterije, kateterom došao do srca i već plasiranjem stenta, naduvavanjem balona, znači ugradio stent, odnosno u periodu 1 do 2 minuta se to naduvava i plasira se stent koji trajno širi krvni sud kako bi se izazvala ta rekanalizacija krvnog suda. Ako već znamo da smo jednom imali problem sa aterosklerozom, veoma je bitno da i već imamo ugrađeni stent, moramo da vodimo računa o tome šta jedemo. Znači da ne bismo bili
bili ponovo izloženi svemu tome da radimo kateterizacije i da radimo balon dilatacije, ugradnju stenta ili pak u toku same ugradnje stenta gde tim kateterom ide, kateter zapravo vodi jednu žicu koja na svom vrhu ima balon koji ima plasiran stent i pod pritiskom u trajanju od 1 do 2 minuta, pritom je pacijent sve vreme svestan, to se radi pod rentgen monitoringom, pacijent je sve vreme svestan, diše i pomaže lekaru, odnosno lekar mu kaže kada treba da udahne, da zadrži dah, kako bi on plasirao taj stent. Kada već zna da je jednom bio, kada mu zna da je jednom već ugradio stent, onda zna da treba da koriguje ishranu da ne bi ponovo doživeo isto. Ili pak u 1 do 2% slučajeva su neophodne hiruške intervencije u smislu bypassa. Šta to znači? Znači da se već oštećena koronarna arterija mora premostiti nekakvim venskim graftom. Da li će to biti vene iz noge ili iz drugog dela tela, to će već proceniti kardiolog, odnosno kardiohirurg koji će da izvrši takav bypass, odnosno takvo premošćavanje začepljene koronarne arterije. I najčešće je to što u toku same intervencije može doći do komplikacija. To moramo da naglasimo pacijentu da može da dođe do prilikom ugradnje stenta do hitne hiruške intervencije. Znači, tako da sale za kateterizaciju i za koronarografiju pacijenta odmah možemo premestiti u hirušku salu. Tako da ne smemo se naravno igrati sa svojim životima i sa svojim zdravljem, jer naše zdravlje je nama na prvom mestu, a mi smo sami sebi najbolji prijatelj tako što ćemo sami sebi pomoći povećanjem fizičke aktivnosti. Moj savjet za pacijente je povećajte svoju fizičku aktivnost. Vodite računa o tome šta jedite, jedite organsku hranu, jedite zdravo pripremljene obroke i naravno ako osetite bol, nemojte uzimati ako ste već pacijent sa ovakvim problemima, nemojte uzimati nitroglicerin u stojećem položaju, obavezno sedite i ukoliko osjećate bol koji traje duže od 20 minuta, ne prolazi na uzimanje nitroglicerina, verovatno se već razvije infarkt miokarda i neophodno je da što pre odete lekaru. Kako? Nećete ići sami, naravno, vozit će vas neko drugi, znači moramo potražiti pomoć komšije, prijatelja, rođaka, nekoga iz kuće, tako, ili nekoga sa posla, jer nam je veoma bitan onaj zlatni sat, kao što sam rekla, u prvim minutima je neophodno što pre izvršiti rekanalizaciju krvnog suda kako bismo spasili kardiomiocite. Malo pre sam rekla da oni nemaju mogućnost regeneracije, već da taj deo srčanog mišića ostaje trajno nekontraktibilan, odnosno biva zamenjen fibroznim tkivom. Tako da, dragi moji gledaoci, vodite računa o svom zdravlju. Zdravlje nema cenu. Evo, vi ste se već oživeli u ulozi gosta i ulozi voditelja. Hvala vam najlepše. Ja ću dati predlog produkciji da vi narednu epizodu vodite sami. Nikako, vi ste moj voditelj i ja to ne menjam do kraja serijala. Hvala vam. Hvala i vama. Eto, čuli ste. Pazite vaše zdravlje, jer vaše zdravlje je na prvom mestu, a složio bih se da je i lekar vaš najbolji prijatelj.